Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Diosta mañanaka payta mañarakunallami. Ima pipish kushikllakuna kaychik. Diostaka mana samashpa mañarakuychiklla. Imashina kashpapish Diostaka pagui nikuychiklla. Cristo Jesusta krikkunataka Tayta Dios kachashna rurachunmi nin. Primera de Tesalonicenses 5:16-18 kama. Ashtawanpish shunqu yuyashkata yachak Dioska paypag espiritu imata mañashkata yachanmari. Diospag espirituka Tayta Dios munashka shinamari paypaglla kajkunamantaka mañarakun. Romanos 8:27. Kikin teléfonopi parlanakushpaka imashinatij tukuchinki. Achka kutin uyashkanchikmi minchakama nishkata, shuk punllakama. Kutin shuktijkunaka ninmi utkashpa tupanakushun o shuk punlla tupanakushun nishpa ninchik. Dioswan ñukanchik parlanakuypipish kutin chasnallatak tukuchinatami yachani. Ima mana alli mana tiyanchu Jesucristopag shutipi chasnakachun nishpa tukuchinaka. Chasnakakpipish Apóstol Pablo ka ñukanchikta animachinmi tukuy payta krikkunataka Dioswan ñukanchik parlanakuykunataka mana tukuchina kashkata. Paymi nin kankunaka mañarashpa katikuychiklla, mana chaykushpa, mana samashpa mañarakuychiklla ninmi. Kay punllakunapika ñukanchik mundupika parlanakuykunaka mana tukurik shinami kan. Telefonokunapi, redes sociales nishkakunapi, correo electrónicopi, ima shuktiklayapish ñukanchik puraka parlanakukunchikllami. Ari mana kanchu mayjanwan tukuy tiempo rimakunalla. Kallari siglupika mayjanwan parlanakunata munashpaka paykunawantami kanakarkanki. Kutin Diosta mañashpaka yuypimi charinakanki kan mana yuyashkamanta ashtawan kuchullapi kagwanmi rimakunki parlakunki. Mana mayjan karupi kagwan parlakushkata yunachukanki. Huchaylla Espíritu Santoka kanwanmi kan tukuy punlla tukuy rato tukuy horas. Kikin imata ninata mana yachakpipish huchaylla Espíritu Santo mi kanbag ranti rimanga. Kaymi may sumak mancharinapaj kan. Ñukanchik punllanta Dioswan rimanakuyta charikpika. Ñukanchik imashina kanapimi musukyachin shuktikyachin. Ñukanchikka kushikuy tukunchikmi ima shamukpipish ima tiyakpipish. Chinrati ñukanchikka pagini tukunchikmi imashina punllakunapi kashpapish. Kayka paktay tukunmi Dioswan punllanta ñukanchik comunionpi kashkamanta. Hawapacha yaya mancharinimi tukuy rato ñukawan kashkamanta. Ayudaway kunanpish ñukawan kashkata entendingapaq rikungapaq. Mandak Dios mana tiyanchu imata kan mana rikuy tukushka. Shinallatik kanka ñukata huyankimi. Perdonaylla tukuy horas kanta mana riksishkamanta. Pagi ñuka imata mana rimay tukukpi ima shimikunata mana charikpi kan ñukapaq ranti mañashkamanta. Mandak Dios kanpaq mana huyipaqtapish huyayka may hatunmi kan. Dios solo pagi ñukamanta sustarishkamanta. Kunan kay punllapish ayudaway kanwan comunionpi katirangapaq. Jesuspaq shutipi chasnakachun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.